Ikaze nanone kuri AZ Kigali ni amakuru ya transferi nyuma y'uko amarushanwa cyangwa se shampiyona zirangiye cyane mu bihugu by'i Burayi, ubwo no kuvuga mu Bwongereza, muri Espagne, mu Budage, mu Butaliyani, hose ibikombe bya shampiyona byabonye ba nyirabyo, ndetse na Europa League. Tottenham yatwaye igikombe rwose mu Bwongereza. Ikipe yari imaze imyaka irenga 17 idakora ku gikombe, byaje kurangira rero twaye igikombe itsinze Manchester United igitego 1-0. Igitego yayitsindiye muri Espagne kuri stade ya Atletico Bilbao bita San Mamés. Igitego cyiza rero cyahise gihereza Tottenham igikombe cya Europa League. Ange Postecoglou imvugo yiwe cyangwa se imvugo yiwe ihita ijya mu mateka, aho yavuze ati ubundi njye ntago ntwara igikombe mu mwaka wa mbere, ati cyakora mu mwaka wa kabiri, ati ubundi nibwo nkora akantu. Tottenham rero ibitwaye igikombe. Reka twigarukiye muri Arsenal rero umuyobozi wa Sporting, ikipe yo muri Portugal, ari nayo umukinnyi Victor Gyokeres akinamo, uyu mugabo w'imyaka 26, perezida wayo rero akaba yatanze message yumvikana cyane kuri Mikel Arteta ndetse n'umuyobozi ushinzwe kugurira abakinnyi ikipe ya Arsenal. Uyu perezida wa Sporting Lisbon bamwita Louis Borges yatanze rero update cyangwa se amakuru mashya kuri Victor Gyokeres ku hazaza hewe, ndetse n'igikenewe cyangwa se icyo ekipe ikeneye kugira ngo uyu mukinnyi abe yasohoka, niba yagumamo cyangwa se niba hari n'indi kipe yabimwifuza, kugira ngo message yumvikane neza. Ikigaragara cyo nuko Arsenal ariyo kipe ya mbere yaba yaregereye ekipe ya Sporting Lisbon kugira ngo baganire ku masezerano cyangwa se kuri release clause y'uno mugabo Victor Gyokeres w'imyaka 26. Arsenal rero nkuko emeje bundi Mikel Arteta yabivuze, yaravuze ati twebwe nibyo koko abantu bamaze kutubona nkaho turi ekipe ikomeye, nibyo koko turi ikipe ikomeye igeze igihe cyo kuba twatwara ibikombe. Uyu Victor Gyokeres aracyafite kontra yo kugeza muri 2028 kuri kino kibuga cya Sporting Lisbon, aho kino kibuga bakita José Alvalade Stadium. Ni ukuvuga rero muri iyo myaka ibiri isigaye kugera muri 2028 afite release clause ya $84 umuntu waba ufite $84 rwose yagenda agahita atwara uno mugabo. Arsenal rero niyo yagezeho bwa mbere iganira na ekipe Sporting Lisbon, barumvikana, ariko ntago bari bumvikana na Victor Gyokeres ku bijyanye n'imishahara. Ibi ngibi bivuze ko uyu mugabo afite uburenganzira bwo kuba yajya no mu yindi kipe yose ashaka. Ubwo rero yaganiraga n'ikinyamakuru cyitwa Sport TV nyuma y'uko bari bamaze gutsinda ibitego 2-1 batsinda ikipe ya Victoria SS muri weekend ishize. Gyokeres yabajijwe ikibazo ku bijyanye n'ahazaza he, aravuga ati rero we ubwo aravuga ati hano turi mu mupira w'amaguru, ati gusa icyo navuga ati nuko njyewe nkiri hano, ati ntago nzi bigiye kuba, ati kuko ntago umenya ibyo hazaza, buri hazaza habahishe ibyaho byose, nta wamenye ibyo ari byo. Uyu mugabo rero ukomoka mu gihugu cya Sweden, amakuru ahari rwose nuko uko byagenda kose, byagorana cyangwa byakunda, agomba gusohoka muri iyi kipe ya Sporting muri no mpeshyi. Uyu mugabo imyaka 26 akaba amaze guca mu makipe, yaciye mu makipe yo mu Bwongereza harimo ndetse na Brighton, ari naho yaje kuva ajya mu ikipe ya Sporting. Amakipe amuriho cyane ni amakipe abiri yo mu gihugu cy'Ubwongereza, harimo Arsenal ari nayo ya mbere yabigiyemo cyane ndetse na mbere, ndetse hakaza n'ikipe ya Chelsea. Nubwo Chelsea ivuga ati twebwe ntago twajya mu bintu bya transferi, atariko natwe tuzakenera abakinnyi bari kuri world class, nyine bari ku rwego rw'isi, ariko twebwe turacyafite ibintu byinshi byo gukora, harimo gukina finale ya Conference League ndetse ari no gukina igikombe cy'isi cy'amaklebe. Ariko byonyine kuba Chelsea yarabonye umwanya wo gukina Champions League umwaka utaha, biyiha nta mahirwe yandi isigaranye yo kuba itasinyisha umwataka wo ku rwego rw'isi nka Victor Gyokeres. Uko byagenda kose rero Chelsea nayo igomba gusinyisha umwataka kandi ukomeye. Mbibutsa yuko uno mugabo ahagaze $84 bwose, ni ukugenda ugahita wishyura. Icyagorana ni ukumenya ngo Victor Gyokeres aragusaba umushahara wangaye, kandi ikibazo gishobora kugonga Chelsea ni icyo kimijyanye n'imishahara,
kuko Chelsea yo iravuga ati amafaranga yo kugura ntabwo ari ikibazo, ahubwo twebwe aho bigoranira ni ibijyanye no guhemba. Bibutsa ko ari nacyo kibazo cyatumye Victor Osimhen umwaka ushize bigorana yuko aza muri Chelsea, byatewe n'ikibazo cyo guhuza ku mishahara. Tugarutse twambutse hakurya gato i Manchester, mu mujyi wa Manchester, mu ikipe ya Manchester City, twagaruka ku munyabigwi Kevin De Bruyne w'umunya-Belgique. Biravuga yuko rero Kevin De Bruyne yaba yamaze kuvugana n'ikipe ya Napoli, kuko umwaka utaha ashobora kuba yayisinyira akaba yayikinamo, kimwe n'uko Alejandro Garnacho nawe bivuga yuko rwose ashobora gusohoka mu ikipe ya Manchester United nyuma yuko we n'umutoza Ruben Amorim batari guhuza cyane kuva muri sama kuva mu kwezi kwa mbere. Garnacho yifuje gusohoka, wenda birangira agumye muri Manchester United, ariko amakuru ahari aravuga yuko noneho ino sama itashobora kumusiga muri Manchester United. Uyu De Bruyne amakuru avuga yuko rwose ubwe yamaze kuganira na perezida wa ekipe ya Napoli ariwe De Laurentiis, nyuma yuko Napoli imaze gutwara igikombe cya shampiyona. Antonio Conte ariko mumbabarire tumugarukeho gatoya, abantu bazi ibintu yakoze, ibintu amaze gukora uno mutoza ngiye mbona ari underrated, nuko yenda ataratwara Champions League, ariko mbabwire ko uyu mutoza ni umutoza ukomeye ku rwego rw'isi rwose. Reba yaraje asanga Chelsea ku mwanya wa 10, araza akina ibyo Chelsea yari imaze iminsi ikina, systeme 4-2-3-4-2-3-1, abona biranze. ubwo Arsenal ya Wenger yamutsindaga ibitego 4-0, nibwo yaje guhita ahindura systeme, ahita ajya muri ya systeme y'Igitaliyani y'abadefenseri batatu. muri icyo gihe muri defense ya batatu haba harimo Azpilicueta, harimo Gary Cahill ndetse na John Terry mu mpande, cyangwa se abo twita aba wing back, harimo Victor Moses kuri kabiri ndetse na Alonso. Umuhungu rwose cyangwa se umugabo yaraje kubita amakipe yo mu Bwongereza, iyo systeme nibwo bari bakibona, za Man City zose yegezayo. Umugabo abatwaye igikombe mu mwaka wa 2016, aribwo rero umwaka wakurikiyeho kumvikana n'abayobozi ba Chelsea biranga, aza gusezererwa. Sezo irangiye asimburwa na Maurizio Sarri, yisubirira mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Inter, aragenda naho atwara ibikombe, avayo agaruka mu Bwongereza muri ekipe za Tottenham, asubira muri Napoli, ekipe yarangije ku mwanya wa 10, none dore nayo ayihesheje igikombe. Wibuka ibyo yakoze muri Juventus, yari imaze imyaka n'imyaka idatwara igikombe, atwara ibikombe 3 yikurikiranya. Urumva rero ni umugabo ukomeye cyane, amateka y'umupira w'amaguru azamwibukira kuri ibi bintu byo gusanga amakipe ari kurwana n'ubuzima, ugasanga ikipe arayifasha ayivanye ku mwanya wa 10, ayikubise igikombe cya shampiyona rwose. Antonio Conte rero na Napoli yiwe ubu ngubu rwose ubu tuvugana aka kanya bakaba aribwo bari guserebura igikombe cyangwa se Scudetto yabo, aho umuhungu Scott McTominay wavuye muri Manchester United agurishijwe muri Manchester bisa nkaho bitari gukunda, yabaye n'umukinnyi w'umwaka muri shampiyona y'igihugu y'Ubutaliyani. Abantu benshi bakibaza ati ni gute umukinnyi nk'uyu Manchester United imurekura, ariko bimaze kugaragara ko ari indwara ya Manchester United, uko buri mukinnyi wese uhavuye ahita amera nkaho avuye imageragere. Nahoze ndeba interview ya Anthony, umukinnyi ukina muri Real Betis, umukinnyi wa Manchester United ariko utijwe muri Real Betis, ugomba no gukina finali na Chelsea ya Conference. Yavuze ati njyewe ndabyibuka ndi muri Manchester, ati no kurya hari igihe byananiraga, ati no gukina n'umwana wanjye byari byaranze, ati nari mbayeho mu buzima bubi ntifuza kuba nakongera gusubira kubamo. Muri Manchester nongera nibuka interview Cristiano Ronaldo yakoze, nebe buryo Jadon Sancho aba yitwara imbere ya Manchester United kandi akifitiye amasezerano. Ndavuga se Manchester United ishobora kuba yarabaye gereza, abantu ntibabimenye, nyamara hari ahantu hashobora kuba ari ibibazo. Reba kuntu Garnacho ari gushaka kwasohoka, Bruno Fernandes ari kwigurisha. Numva rero ni ikibazo gikomeye cyane kabisa. Urumva Manchester nyamara Manchester bishobora kuba harabaye ibibazo ntitubimenye, ikipe niyo gutabarwa. Tukiri muri Manchester United rero, kapiteni Bruno Fernandes
yahawe icyumweru kimwe cyonyine kugira ngo abe yamaze gufata umwanzuro w'ibijyanye n'ahazaza hiwe na bidi yahawe na Al Hilal ya miliyoni 200 ishaka kuzajya imuhemba ku mwaka mu gihe yaba yemeye kuyisinyira. Ariko ino kipe ya Al Hilal nayo ikavuga ati ugomba kudusinyira hakiri kare kugira ngo tuzagutware mu gikombe cy'isi cy'amakrebe. Ekipe ya Manchester United yamubwiye go ahead niba ashaka kugenda nta kibazo, niba ashaka kuko Manchester United yo yavuze ko nta mukinnyi n'umwe uri muri squad ya Manchester United n'umwe utagurishwa. Uzabona aho yerekeza azagende kugira ngo bihereze Manchester United umuryango wo kugura abandi bakinnyi bashyashya. Mu ibaruwa rero Ruben Amorim yasomeye abafana ba Manchester United ku mukino wa nyuma batsindaga ikipe ya Aston Villa. Aston Villa yababwiye yuko rwose umwaka utagomba kuba sezo y'igitangaza ku bakunzi ba Manchester United. Mu kubikora rero yavuze yuko nta bundi buryo buhari uretse ko bagomba kugurisha abakinnyi benshi kugira ngo babone amafaranga yo kugura abandi bakinnyi bashyashya. Umunyezamu Andre Onana nawe amakipe yo muri Arabia Saudite aramushaka cyane kuri miliyoni 35. Ikipe yitwa Neom iramushaka cyane ikamujyana, kandi Manchester United nayo iri tayari kuba yamurekura akigendera akajya gushakira ubuzima ahandi. Ikipe ya Bayern Munich iri gushaka cyane umukinnyi wa Crystal Palace ariyo bita Ebereki Eze, nyuma yo gutsinda igitego cyahesheje ikipe ya Crystal Palace igikombe cyayo cya mbere mu mateka yabo kuva yabaho, igikombe cya FA Cup batwaye batsinze ikipe ya Manchester City igitego 1-0. Uyu Ebereki Eze rero amahirwe menshi ashobora gusohoka mu ikipe ya Crystal Palace akerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Nyuma yuko rero uwitwa Florian Wirtz Bayern Munich yarizi ko izamutwara, ariko bikarangiza uno muhungu yemeye uno mudage ahisemo gukinira ikipe ya Liverpool. Bayern Munich rero yabonye nta bundi buryo buhari uretse gushakira ahandi, aribwo yahise yerekeza amaso kuri Ebereki Eze, uyu mwongereza ukinira ikipe ya Crystal Palace. Manchester United ndetse na Marcus Rashford kugeza ubu tuvugana yamaze kugaruka mu ikipe ya Manchester United nyuma y'amezi 6 yari amaze mu ikipe ya Aston Villa. Yitwaye neza, agaragaza professional nziza cyane, yitwara neza, akina umupira nta mvune nta bibazo. Ubu rero yamaze kugaruka mu ikipe ya Manchester United, ariko nk'uko amaguru agenda avugwa ntago ari umukinnyi uje kuhaba cyane, ko ikipe ya FC Barcelona by'umwihariko umutoza wayo Hans Flick yavuze yuko rwose akunda Marcus Rashford, kandi Marcus Rashford nawe akunda FC Barcelona. Ubu rero mu gihe ubuyobozi bwa FC Barcelona bwabyemera neza bukumvikana n'umutoza, ni tuzatungurwe no kubona Marcus Rashford yambaye umwambaro w'Abakatalonia ari gukinira Camp Nou equipe ya FC Barcelona umwaka utaha. Ikinyamakuru cyitwa The Sun Times kiravuga ko Liverpool yamaze kuvugana yumvikanye cyane rwose na Bayern Leverkusen, nta bintu by'amagambo bigihari. Uyu mugabo Florian Wirtz agomba gusinyira ikipe ya Liverpool. Iyo ni inkuru imaze igihe ivugwa, abantu bakagira ngo yenda ni ibintu biri aho ngaho, ariko byararangiye. Uyu mu mediateri w'umwataka ukina nimero 10 rwose ushobora no gukina ku ruhande ku mpande zataka, ubwo n'uvuga nko mu winga. Uyu rwose agomba gukina Liverpool umwaka utaha nta gihindutse. Nkuko naboze mbibabwira mu kanya, ubu ngubu rwose inkuru ndi kubona hano nuko ivuga ko Kevin De Bruyne ubu ngubu rwose yamaze gufata indege yerekeza mu Butaliyani kugira ngo aganire n'ikipe ya Napoli, yuko Napoli iri tayari rwose kuba yamuhereza imyaka 2. Uyu mugabo w'imyaka 33 akaba yakinira indi myaka 2 mu Butaliyani. Rwose ni ibintu dusanzwe tumenyereye yuko abakipe yo mu Butaliyani ikundira abakinnyi bakuze, kandi ntago mbona De Bruyne nawe yanga gukinira ikipe ya Napoli. Ni ikipe y'ubukombe, ni ikipe imaze gutwara igikombe, ni ikipe ikomeye, ifite abakinnyi beza, ifite umutoza mwiza. Usibye ko amakuru nanone kandi atari meza ku bakunzi ba Napoli, nuko ndi kumva yuko
umutoza Antonio Conte ashobora kongera kwigendera akisubirira muri Juventus, akaba ariyo ajya gutoza, ariko nanone bikavuga yuko uwitwa Massimiliano Allegri ariwe ushobora guhita aza gutoza nanone ekipe ya Napoli. Ni ukuvuga ngo bashobora kubisikana, umwe ajya muri Juventus, ni ukuvuga ngo Massimiliano Allegri akaza muri Napoli, ndetse Antonio Conte nawe agahita ajya gutoza ekipe ya Juventus, la vieille dame cyangwa se umugore ushaje. Uyu mubirigi rwose bidasubirwaho rwose, uyu nguyu we ni umukinnyi wa Napoli kuri miliyoni 23 z'umushahara mu myaka 3 cyangwa se 2. ubwo nuvuga ngo Kevin De Bruyne ari gushaka imyaka 3, ariko ekipe ya Napoli iri tayari kumuha imyaka 2 kuri miliyoni 23. ubwo ngubwo rero bari buganire, icyo nzi cyo n'abantu b'abagabo. Kevin De Bruyne nawe azi ubwenge, ntago yakanga ino deal ya Aurelien de Laurentiis rwose. Niwe ubwe wamwihamagariye kuri telefone aramubwira ati ngwino tuganire, ati ndagushaka gukinira kuri ino stade ya Armando Maradona. Ikinyamakuru cyitwa The Athletics kiravuga ko ikipe ya Bayern Leverkusen yamaze kumvikana cyangwa se yamaze kugirana amasezerano yuko rwose umusimbura wa Xabi Alonso agomba kuba Erik ten Hag, agomba kuza gusimbura Xabi Alonso muri Bayern Leverkusen, akaba ari we uyitoza umwaka utaha, akaba ari wibera umutoza mukuru. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa, ndetse na Erik ten Hag yigeze kujya kureba match ya shampiyona ikirimo, abantu barabihwihwisa icyo gihe nibwo Xabi Alonso nawe yari ari ibihuha byavugaga yuko agomba kujya muri Real. Erik ten Hag rwose icyo gihe yagiye kureba match ya Bayern Leverkusen, ndabyibuka neza cyane. None rero birangiye Bayern Leverkusen imuhaye n'akazi, agomba gukina, agomba gutoza n'ikipe ya Bayern Leverkusen. Bivuga yuko rero agomba guhita yambukana na Andre Onana, umunyezamu wa ekipe ya Manchester United, ari mu banyezamu rwose yifuza guhita akomezanya nawe uno mugabo w'umuholandi w'uruhara rwinshi cyane rumeze nk'urwa Pep Guardiola. Ruben Amorim yabwiye ikipe ya Manchester United ko uko umukinnyi bita Garnacho agomba gushaka indi kipe agomba kujya gukinira, yuko we atamushaka muri squad ye umwaka utaha. Ikinyamakuru cyo muri Scotland bita Sun on Sunday kikaba kivuga ko umuhungu wa Ancelotti bamaze igihe bakorana kinini cyane, ko babanye muri Real Madrid, babanye muri Bayern Munich, ariwe mwungiriza wiwe. Biravuga yuko rero uyu David Ancelotti nawe yaba yamaze gucuka rwose, akumva yuko atajyana na papa we gutoza ikipe y'igihugu ya Brazil La Seleção, ahubwo ko uno mugabo cyangwa se uno muhungu wa Ancelotti agomba kwerekeza muri Scotland akajya gutoza ikipe yitwa Rangers, nkuko ibinyamakuru byo muri Espagne bigarukaho cyane, ndetse n'iki kinyamakuru cyitwa Sun on Sunday cyo muri Scottish kibigarukaho. Uno muhungu rero David Ancelotti nawe yaba agiye gutangira kariyeri ye nk'umutoza mukuru wa ikipe ya Rangers. Napoli Sporting Director ekipe ya Napoli obita Giovanni Mana agomba kuganira na Manchester United kureba niba uno mugabo witwa Alejandro Garnacho w'imyaka 20 rwose nawe agomba kwerekeza mu ikipe ya Napoli, cyane ko Ruben Amorim atamushaka miliyoni 40 rero z'amayero. Ekipe ya Napoli ikaba yiteguye kuba yazitanga. Ekipe ya Arsenal nayo ikaba yagiye muri kuruse yo kurwanira na Bayern Munich umukinnyi w'umuyapani ukinira ekipe ya Brighton. Uno mugabo w'imyaka 28 bivugwa yuko yize umupira w'amaguru mu ishuri nk'umukinnyi, akiga akametiriza ibijyanye n'amacenga. Uyu rero Mitoma rwose, Kairo Mitoma akaba Arsenal nayo iri mu bamwifuza inyuma ya Bayern Munich. Ikipe ya Arsenal kandi ikabishaka umunyegana Thomas Partey yuko yashobora kuba yaguma mu ikipe, nubwo deal yiwe ishobora irangirana n'uku kwezi kwa gatandatu, ariko Arsenal ikaba yifuza kumwongerera amasezerano. Nubwo ekipe ya Arsenal yaganiriye cyane n'umukinnyi wa Real Sociedad imyaka 26 mu Espanyol w'umumediateri mwiza Martin Zubimendi, ariko nubwo Martin Zubimendi yaza, Arsenal ngo ntabwo yifuza gutandukana na Thomas Partey.
Arsenal kandi Sporting Director nuvuga Andre Berta, umugabo ushinzwe kugurira abakinyi Arsenal, arimo araganira na ekipe ya Milan AC kugira ngo barebe niba bashobora kuganira bagahuza ku bijyanye n'umukinnyi w'umunyaportugal w'umuwinga mwiza nimero 10 mu gihugu cy'Ubutaliyani ukina mu ikipe ya Milan AC, umuhungu w'imyaka 25, ngo barebe ko uno mugabo nawe yaza gukinira Arsenal kuri Emirates Stadium. Inosama Arsenal iri busy ku isoko cyane, ishaka abakinnyi bagomba kuza kuyifasha gutwara igikombe kubi n'ubwiza. Arteta yararakaye cyane kuba yatakaza kino gikombe, we avuga yuko yabitewe nuko yabuze abakinnyi mu gihe abakinnyi be bari bamaze kuvunika. Arsenal kandi ntago yigeze ikura amaso kuri Benjamin Sesko, uyu mugabo w'umusore kabisa w'imyaka 21, ariko wagira ngo afite imyaka nka 30. Arsenal rwose ikaba iri tayari kumuganiriza ngo irebe ko yamuzana kuri stade yabo Emirates. Ku bakunzi ba ekipe ya Chelsea, amakuru ahari nuko Chelsea iri bize cyane kwitegura umukino wa European Conference, nubango yo ntabwo yari yinjira ku isoko. Gusa abakinnyi shaka barazwi, ariko ntabwo yari yatangira kubaganiriza mu buryo bwimbitse. Ubwo novuga hagati ya Victor Gokres, Victor Osimhen, abo nibo bataka. Umwe muri bo agomba kuza muri Chelsea, cyane ko uwitwa Liam Delap we yamaze kwemeza yuko agomba gukinira ekipe ya Manchester United, nubwo atari yayisinyira amasezerano, ariko bigoye ko yahindura ibitekerezo. Abo bakinnyi babiri rero babataka basigaye, Victor Gokres ndetse na Victor Osimhen, umwe muri bo niwe ugomba kuza gukinira ekipe ya Chelsea, mu gihe Enzo Maresca yaba ari we uwo azahitamo. Nkuko nabibabwiye kare, Enzo Maresca yahawe uburenganzira bwo kwihitiramo umukinnyi waza muri Chelsea ndetse agahitamo n'usohoka. Niyo mpamvu rero Enzo baravuga ati reka tubanze dukore dukine no finali, tujye no mu gikombe cy'isi cy'amakrebe, tumenye ngo aho tugeze nahangaha, nuko nibwo tuzongera gutekereza ku bijyanye na transferi, tumenye ngo abinjira nabahe abasohoka nabahe, nibwo tuzabikurikirana. Ariko nyine abakurikirana Chelsea mwimbere bwo amakuru ntabura kuvugwa, ndetse na deal ya Rodrigo ntago irava, kuko Chelsea igomba gushaka umusimbura wa Mikhailo Modric kuko byagenda kose, kuko Jadon Sancho nawe umwanzuro ntabwo urafatwa ngo bamenye niba azasohokamo cyangwa aragumamo. Niba miliyoni 25 Chelsea yemera kuzitanga, ntago irabifatiraho umwanzuro, nuvuga ngo Chelsea yo ntago iraba tayari neza kwinjira muri transferi kugeza iyi